de la Reverend Moses Atia Apore Mabula First Baptist Church mbo commencé à côté là mam ende senior pastor bor par ma lambu à côté là la point en som si apostle me de la Reverend Mark Soyene en si apostle me de la Reverend Geswa Jeho zina da roi e to to wa bozela maziana ma so etete Allah da za wabi o sanking YouTube point be kila Facebook point be kila WhatsApp point wanye to bini bala soro mamiti zina da wala ito so to wala la kalo sumri bala zina de ya hala ko pengo menga kila kala to na en kaba to za ozu na en pa to point to za wabi na en pa to point bye bye. Amen.